Petar Zadel na sulkama grla broj 5 i Moke. Rekli smo, 3 derbi trofeje ima u posljednja 4 derbi nadmetanja. Stena Geca vozit će 11. avgusta u Somboru. Dođe ovdje stane tu pokazati i bude prolazi. Njega možda pije. I start trke, restoran Caringradski drum, ko će na čelu to čini Stravinski sa Brankom Skenderovićem, druga pozicija za Imoku, Ate i Petra Zadela, tamo impreza skroz polja sa Jovicom Ostojićem na poziciji broj 3, Voltižer se nalazi iza Imoke, Ate sa Petrom Zadelom, uvećava prednost po startu, ali prelazi u galop Stravinski. Da li će Stravinskog obuzdati Branko? Zapravo ne, to je Denzel sa Šargićem, a druga pozicija za Imoku, Ate i Petra Zadela, pa Voltižer, dosta sad tu prašine. Gleda Zadel kako su pozicionirani rivali, on ide kroz sredinu, a sada pokušava Skenderović sa Stravinskom da se dočepa te pozicije broj 3. Denzel na čelu sa Šargićem, druga pozicija za Imoku, Ate i Petra Zadela, na trećoj poziciji nalazi Stravinski, opustao je Denzela Nikola Šargić, druga pozicija za Imoku, Ate i Petra Zadela, na trećem mestu nalazi se Stravinski, Ate sa Brankom Skenderovićem, a tu je i impreza sa Jovicom Ostojićem, u stvari Voltižer sa Ranetom Bogdanovićem, koji spada na 4. poziciju. I dalje se Denzel sa Šargićem nalazi na čelu ove trke, druga pozicija za Imoku, Ate, na trećem mestu je Stravinski, 4. pozicija za Adastru i Aleksandra Bogdanovića. Sada ulazi ponovo u krivinu Denzel sa Nikolom Šargićem, mulja, Denzel sa Šargićem, iznutra ide tu Imoka, Ate sa Petrom Zadelom, s polja Stravinski sa Brankom Skenderovićem, Imoka, Ate i Petar Zadel, s polja Stravinski, Ate sa Brankom Skenderovićem, leti da savlada prvo najpre tu enigmu zvanu Imoka, Ate i Petar Zadel. Denzel sa Šargićem ide iznutra, s polja Stravinski, Ate i Branko Skenderović. Denzel iznutra, s polja Stravinski, Ate sa Skenderovićem, onda Imoka, Ate, Petar Zadel, pa Adastra, na čim je sulkama Aleksandar Bogdanović. Na posledku prolazi nam tu i Voltižer, a vidjet ćemo imprezu sa Jovicom Ostojićem.